Minembwe biravuga ko FDLR, FNDB, Wazalendo, FARDC bazamutse baje Minembwe gufata Minembwe, bazamutse bajya Rugezi, abandi bajya Poezera, abandi bajya za Mikarati, niho bagiye. Bavuga ko muri kino gihe hiyongereho batayo zigera kuri 2, batayo 12 zari mu misozi ya Minembwe, ubu hiyongereho batayo zigera kuri 2 z'abarundi, ziba batayo 14. Ikindi nuko mu mujyi wa Uvira naho harimo ikidodo. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri, i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Igitondo cyiza abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com, turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cy'amakuru ya mu gitondo kuri wa gatandatu. Wa gatandatu tariki 15. Ukwezi ko no gushyingura Ukuboza, tugenda umwaka tugana ku musozo. Umwaka wa 2025. Umwaka wari ukomeye cyane, umwaka umuntu yavuga yuko akamikoro kaza kwegera dore kuri rekuteri kugira ngo uze kumva neza. Umbwira ukuntu umwaka utari mwiza Kofi. Umwaka wari imberenge cyane, cyo koza n'umwaka ushobora kuba warumvishemo amasasu Kofi, muzima bwa rutarumva amasasu. Njye uretse no kumva se ahubwo no kuyumvira kure, ariko ni umwaka umuntu yavuga yuko watangiye nabi. Amasasu uvuga yinje ku butaka bw'u Rwanda, yatangiye kugera ku butaka bw'u Rwanda mbere yuko uri mwaka usoza, ariko ikajya riza ari rimwe azara 2, ariko mu mpera za Mutarama bindi byari ibindi. Nose watangiye nabi ariko ugiye kurangira neza. Ntago nabihamye utararangira. Nta cyizere ufite se Kofi? Hari ukuntu akenshi nimba ari ibintu abantu tubeshya imitima, just ukagenda ugasanga umwaka wajya gutangira ukavuga uti nzaba ndifuza kuzana narageze kuri ibi, ariko iyo wowe ubwawe wikoreye self evaluation isira kubona ukabona yuko abantu bose umwaka ugitangira buri muntu wese avuga ngo nzagera kuri ibi, abantu bagasenga bagapfukama, ariko uko byagenda kose igeno ry'Imana tujuru muragendana nta gushaka kurisiga. So rero abantu babibwira ko azavuga ati nzagira gutya, n'ushaka kubona atariko nka Kofi buri mwaka urangiye akoze iki, ntakamenye ko muri icyo gihe umwaka ahubwo wari imberenge ku buzima bwawe. Wari umwaka no kurya byari ibibazo, kuryama ari ibibazo, no kwiga ari ibibazo, wagiye usimbuka impfu ahubwo. Ariko umuntu yakubona ati uriya muntu bundi amazi iki, hari n'igihe agira amahirwe akabona ibintu ati reba ngengeze kuri ibi, ati runaka n'uwo kurya gusa no kwambara cyangwa no gukora iki. So ibyo bibaho Kofi, ariko ntitwe kubitindaho. Mbere ko dutangira hari akantu kari kamaze iminsi kari trend kuri social media. Bamwe n'umuntu asaga nk'atera story avuga ukuntu ngo se
ngo ubwo Kigali ngo yatangwagamo ibibanza ngo yari yibere muri za night club ari kubyina ngo ariyo mpamvu bo batagira ikibanza. Ariko ukareba ugasanga cyangwa ugasanga icyo gihe ukabaza nk'umubyeyi ko ibibanza byari bihendutse kuki utakiguze. Ariko se uyu munsi ni urugero nk'ubu nk'umwana wanjye nambaza ngo ko muri 2025 muri Rubavu wenda hari ibibanza bya miliyoni 20. Yego kuki utakiguze wenda kubera ko uwo munsi kigeze kuri 500,000 nari nzifite se ugasanga shaka kofi we kandi ugenda ugasanga nyine ni bindi ufite ibibazo rubyoga azabikoza ahubwo ufite ibibazo uzagira ibyo umusubiza. ntabwo nzamubwira nti humura nayo iminsi izabikwereka nzamutega iminsi da ni ukumutega iminsi. So tugiye kuvuga ku biki kofi? Tugiye kugaruka ku nkuru zitandukanye aho turi buze kujya muri Tanzania aho madamu watorewe kuyobora kiriya gihugu muri manda yiwe ya mbere iriya yayifashe yari ya Magufuli kuko yari yaratowe nka vice perezida ajyaho nyuma, ariko ubu niyo manda yiwe ya mbere twavuga yuko atorewe y'imyaka 5. Riri yari yaratorwa kuko vice perezida itegeko nshinga rya Tanzania ryemera ko n'ubundi niwe agomba gusimbura Magufuli perezida igihe adahari ko yari vice perezida. Yego ndabyumva, ariko ntabwo icyo gihe atorwa amatora aba aziguye, ntabwo yari yatowe nka perezida, ariko itegeko nshinga niko ribivuga rirabyemera ibyo ngibyo. Yego ni kwa kundi umuntu ashobora kugukorera mu ngata kubera ko udahari. Nko muri South Africa perezida yashatse ashyiraho perezida umusimbura. Minisitiri yashize yashyizeho ntuza minisitiri w'ingabo. So twihuse Tanzania turabivugaho tujye hehe handi? Aho yababariye nyine bari abigaragambyaga rwa rubyiruko harimo n'urwashoboraga gukatirwa burundu. Hanyuma tujye Minembwe aho IFCM 23 n'inyeshyamba zikorana na FRDC mu bice bitandukanye bakozanyijeho. Minembwe ubwo nuvuga ngo tugiye kura mu bice bitandukanye, ariko Minembwe cyane cyane tura special ku Burundi, FDLR, Wazalendo n'abandi bari muri ntuza muri coalition bagiye bashaka gufata Minembwe no kwigarura Rugezi na Mikenke. Sibyo nibaza ko nibyo tureba kofi ni byinshi ariko ntago turi bubijyemo byose. Yes, dushobora guhera Minembwe kuko ni naho tunatinda cyane kubera ko niho hari ibibazo bikomeye cyane. Ariko nk'uyu munsi ugiye mu bice bitandukanye kofi usanga hari ahantu henshi habaye imirwano, ariko imirwano nyuma y'uko AFCM Ventura ikubise ntuza Wazalendo na FARDC, kuko ku munsi w'ejo barakubiswe bimwe bidasubirwa bakubitirwa ahantu bita muri Kazinga. Bakubwira ko rero ubu ngubu imirwano n'ubundi bongeye gushaka kugaruka. Bongeye gushaka kugaruka, bakaba Wazalendo babeshya ngo FARDC Wazalendo ngo barakontrola village ya Ndete, Murema, Ruke andi Kishonga. Akabarebeshya we, ibyo byo nukubeshya. Abo ni Abazalendo nyine iyo bavuze Wazalendo hano bo baravugana ya FARDC, ariko mu by'ukuri urebye neza abagabo bakubititse cyane kuko ku munsi w'ejo bakubiswe birenze uko ubitekereza. Nako nejo bundi kuko byabaye kuwa 4 nibwo bakubiswe bimwe bya hatari. Kindi cyabaye buriya nk'ubu nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga barimo bavuguruza ibijyanye na drone. Ubonye ko hari drone AFC yerekaga abaturage mu bice bya Nzibira. Ejo bundi ubwo twatangaza ko yahanutse, abantu bavuga ko ari pirate baratunyomoza ngo turabeshya, noneho bagiye kubonabona ahubwo irimo irazibereka zishwanyagutse, iri hasi abaturage nabo bicaye aho ngaho bashonje. Ko ni nini pe, ni nini. Biriya byose nyine bigaragaza uburyo ibintu bihagaze. Uvuga ngo ikindi kofi cyabaye ku munsi w'ejo ndavuga ku wa 5 nuko ubwo Kinshasa yari yamaze gukandira ivuga ko yari yanze kujya Doha, byaje kurangira igiye mu gitondo. Ndetse bikaba biri kuvuga ko hari umushinga yamaze guhabwa, ndavuga umushinga w'amasezerano igomba gukorana na AFCM Ventura. No mushinga akaba ari umushinga ugomba kuvamo amasezerano yabo bagomba gushyiraho umukono
yaba ibyo guhagarika intambara cyangwa se kuganira ku bibazo muzi bitumye iki gihugu kiri guhora mu ntambara z'urudaca Kofi. Ikindi uko kuri uyu wa gatanu kuva saa 10 za mu gitondo nibwo Wazalendo batatse position za M23 ziri muri village ya Kashuga muri teritwari ya Masisi. Bakubwira ko abantu bagira muri 12 bakubwira ko umwana w'imyaka 12 ari we waguye muri ino mirwano. Abandi barakomereka bajyanwa ku bitaro bya Mweso. Ikindi gihari nuko nyine information zihari zivuga ko ngo Wazalendo ngo bari Ntete, Ruki, Murema, Katoze, byose ni iki no kubeshya rwose. Ariko sinzi kubera iki bakreya cyangwa baba bashaka kumanipira abaturage Abazalendo buri gihe bagatangaza amakuru y'ibihuha. No kubera ko abaturage bo bakungumana nabo barabeshywa, bakunda ibikabyo, bagashaka kugira amakuru atabavuniye, amakuru y'ibiwani adafite source n'imwe. Ibi rero byo kugira amakuru atagira source n'imwe bituma abantu batipe bagira gute bahabwa information ziri long, zitari clear, zirimo igihu. Ibi rero bigatuma Wazalendo nayo profita cyane ko ikindi Kofi kibitera nukuba Wazalendo akeshi ibishaka amafaranga. So yishaka amafaranga rero ihigira gute iclear information iri ntuza iri fake news, then yamara kuyicreatinga bigatuma Kinshasa urumva bavuga ati sisi Wazalendo ati sahi tunakontrole wenda urugero for example Mushaki, iyo babivuze bagahita bahifotoza nk'umuzalendo ashobora kuza afite imbunda agahita yifotoza hanga asohotse nko mu kigunda ati sisi Wazalendo tuko hapa Mushaki ati wanaichi Wazalendo tuko tunakontrole. Ubwo kisha bakoreza video y'Kinshasa n'ikamena ifaranga ruba biraho gaho gusa ibintu byabo. Kongo ni kirarika bro, no rugamba rw'ifoto ubundi ni ifoto. Hanyuma rero M23 ikabaniga nk'uyu munsi nako ku munsi w'ejo kwa gatanu ubwo M23 yageraga mu duce twayamaze kwigarura, ahubwo iyo yahise ijya kwinywera amata mu gihe abandi bo bajya kwifotoza. Urumva ko haba harimo ibintu bitandukanye Kofi. Wenda tuvuye muri izi flow ahandi havuga flow yabaye kwa gatanu ubwo ni ku munsi w'ejo, bavuga ko M23 yiriwe mu mirwano n'izi nyeshyamba za Wazalendo. Ubwo ko kuri wa kane tariki ya 15 Ugushyingo nabwo hari imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 n'abarwanyi ba Wazalendo bo mu mutwe w'abakorabushake ngo bashyikira FARDC bitwa AVFEC muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Abangaba se nabo nabigeze kuvuka muri minsi yashize, bavuga ko imirwano ibere mu duce twa Mucemi na Kabukungu hafi y'umurima ngo wa Shembayo, itera ubwoba no kuvana abaturage mu byabo. Ubwo nk'uko amakuru abahari yabivuga nuko imirwano ngo yatangiye hagana mu masaha ya saa sita ubwo inyeshyamba za M23 zagabaga ibitero ku birindiro bya Wazalendo. Societe civile muri kara gace kandi ikaba yaramaganye byimazeyo uko gusubukura imirwano. Ivuga ko ari ukurenga kubyo kubikubiye muri ya masezerano ya Doha. Igabishije M23 na FARDC gukomeza ubukangurambaga bw'intambara cyane hafi ya parike y'igihugu ya Kauzi Biega ifatwa nk'akarere kadafite aho kabogamiye. FARDC na M23 birashinjanya kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. So nibisanzwe bahora babishinjanya Kofi. Bahumwa hora avuga ati ni runaka nk'ubu bakubwira nko FARDC imaze iminsi za kurasa M23 mu bice bitandukanye ikoresha indege. M23 nta ndege igira cyo kuza byo iby'indege rwose nk'iyi yahanutse cyo kuza akamubwira Kofi tugiye no kuri indege. Uzi ko iyi ndege mu kiganiro mperutse gukora sinigeze ahubwo mvugaho impamvu. Uzi ko iyi ndege ari kizibiti cyuko imirwano yasobukuwe kuko FARDC iri mu Rwanda, ahubwo kuki ibintu ntabitekereje mu kiganiro kindi uko urumva barayihanuye bikavuga ngo ni CH4 ya FARDC yaje kurasa Nzibira iza no kurasa mu bice bya Ruki hano M23 yakubitaga ejo bundi bavuga ko baharashe, ndetse yarashe no muri defense ya M23 rwose hari n'abasirikare babigendeyemo. Ahangaha none M23 igize amahirwe irayikocoye
yarazikocoye zose iya Ntukuru muri Nzibira ikubita n'iyari hariya muri Masisi muri Ruki, none igeze gutya ihita ibona ibizibiti. Ni ukuvuga ngo nta na kimwe FARDC ishobora guhakana kutari mu mirwano, itari mu ariko Rwanda. ntago, ariko kuvura urugamba rwo hakurya rwatangira abantu benshi bararyaryana. Nta ceasefire navuga yuko yigeze ibaho nyuma yaba na mbere yuko ingabo za ICLAF zizamo hariya. Nimba byibuka kiragiye burya cyazira ngabo za ICLAF nubwo bacishagaho mu bice bindi zitari zirimo bagakozanyaho, ariko aho zari ziri kamikuruka kure neza Kofi ndimo ndakubona uri murayumva, ariko ufata umweru kureba ukwiye kuterera bivuga cyane. Yego, aho zari ziri ntago batakanaga ku ngumwe wenda ngo aragenda ngo ave ku misozi ya Nyundo ngo aze yatake umuntu uri hehe. Ni ukuvuga ngo icyo nicyo kibazo gihari, ariko urebye igihari nyine ni mekanizme, ni igidahari ni mekanizme yo guhagarika intambara. Kuko urumva Kofi iyo habaye guhagarika intambara hakwiye kubaho ingabo zihagarara hagati zikavuga ngo ntukwiye kurenga aha, uharenze bakagusubizayo. Ariko uyu munsi igihari ni uko bo bararwana nta rutangira. Uvuga ngo FARDC irenga ku masezerano ikaza ikamena M23, na M23 irabirenga ikagenda ikamena FARDC. So bagahora bati twarashwe na drone, twarashwe na Sukhoi. Ariko tuva turugero ubona ko nka Kanyamahoro abizi cyagiye tujyayo, wasangaga Kenya yari iri Kanyamahoro, FARDC yegereye hirya kwa Mauriva muri za Kirimanyoka, mu gihe ntuza yabaga hariya muri za Nyundo na za Bizuru. Kuko bura hari aho yari ifite amayeri, hari ntago yigeze ishaka gusohora gukora gutanga point strategique za Nyundo na Bizuru. So urumva rero nibyo ngibyo imirwano gukomeza yubura nanone mu bice bimwe na rimwe bivuze kimekime, bivuze ko nta n'igi imirwano izigera ihagarara Kofi, bazarwana mpaka. Ibi byaduha byose tubona ni bicupuri. Nanjye nshyize mu byo abandi bamaze iminsi bavuga, mu byo abayobozi bamaze iminsi bavuga, ibi byaduha n'uburyarya, ni politiki, ni ibyo kurangaza abaturage kugira ngo barebe ko bari mu masezerano. Abaturage ba Kinshasa barimo bari byumva ko leta iri mu masezerano, leta iri mu kingo doha ceasefire itafanya nini? Ceasefire kufanya nini? Ceasefire ni ya kufanya nini? So ibi byose ubona ko rero ari ibintu bigize gute bitazakunda. Ubona ko ari ibintu by'umukino, ari game iri gukorwa hagati y'abo bombi, aho umwe acunze undi. Nuvuga ngo Kofi nk'ubu ngubu amakuru hari abarundi bamaze kudeployinga, ndetse ku munsi w'ejo bazanye batayo zindi ebyiri. FARDC irimo irazana ingabo, irimo iragura ibikoresho. So noneho ukambwira ngo iragura iby'ikisi, nibyo kujya kwifotoza. Vital Kamerhe yasimbuwe, yari yarasimbuwe n'ubundi, ahubwo hatowe ugomba kujya, kuko hariho perezida w'inteko ishinga amategeko by'agateganyo, kuko Kamerhe yari yaregujwe amaze kweguzwa. Ahubwo ubu ngubu bavuga ko hariho perezida mushya w'inteko ishinga amategeko watowe, Depite Aimé Boji Sangala. Kamerhe we yagiye kwicara mu basivili. Kongo we ntihata politike nimbi, kuba wari perezida w'inteko ishinga amategeko uzi amafaranga ahembwaga Kofi, umushahara ugabanyuka inshuro 10 na zingahe. Kuko nibaza perezida w'inteko ishinga amategeko muri Kongo ahembwa $350 by'amadolari. Noneho urebe ntuza umudepite banza ari 30 na bingahe. So urumva kukumananura ku ntera igana gutya. Niba kujya kunywa icyayi ashobora kujya kukinywera nko haheze, ashobora kuba yanajya kukinywera muri Los Angeles. Ubwo umushahara wa perezida unganute ni mwinshi kanze mbirebe pe. N'ibindi mu badepite 423 batoye, uyu Aimé Boji yabonye amajwi 413. Bivuze yuko urumva amajwi 10 wasanga bahimfabusa cyangwa ari abifashe. Yego byose birashoboka. So Kofi, tukomeje tugiye handi makuru ari kuvuga muri gitondo na yahe? Reka dukomereze kuri n'ubundi tukiri muri DRC, kwa Minisitiri Kayikwamba wigaramye ubufasha bwa FARDC. Yayigaramye ubwa FDLR. Yigaramye ubufasha bwa FARDC kuri FDLR. Yego,
avuga ko batabikora. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Wagner Kayikwamba yahakanye ko nta bufasha igihugu cye giha umutwe w'iterabwoba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kayikwamba yabitangarije mu kiganiro yagiranye na televiziyo ya Al Jazeera nyuma y'uko muri Kamena uyu mwaka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asinyanye n'u Rwanda amasezerano y'amahoro nyuma y'ibiganiro ibihugu byombi byahurijwemo, yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba muri Doha. Kimwe mu by'amasezerano ateganya nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR umaze imyaka ibarirwa irenga 31. Imyaka isaga 31 ukorera mu burasirazuba bwawo no mu bindi bice, kuko iyo wamaze gufata umutwe nk'uwo w'iterabwoba akaba ari utangira gutraininga abasirikari b'igihugu, mugakorana bya hafi ukabaha intwaro, ntago baba bakibarirwa hahandi babarirwaga binjira, ahubwo babarirwa no mu bindi bice. Ahubwo twakwibaza ngo kubera ko u Rwanda rumaze igihe rugaragaza ko FDLR ari ikibazo kuri rwo, ari n'impungenge, rimwe na rimwe kumva mu minsi yashize wabonye itangazo RDC asohoye ivuga ngo bagiye gusenya FDLR, ariko uyu nguyu yahakanye ko nta bufasha bayiha. Ubundi ibyo nyine Kayikwamba ibyo avuga ibyakwiye kuvuga Kofi. Kayikwamba ibintu avuga n'ibyakwiye kuvuga. Sinzi ko wenda navuga ngo Kayikwamba ngaravuga ngo FDLR turayifasha oya, arajya kwica diplomasi yabo. So umukino urimo hariya muri ubisubiza abanyepolitiki ba Kongo batanga nibyo bakwiye ko batanga, ariko ibizwi byo niba twe dukora za investigation FDLR hano barataha bakagaragaza aho bakoreraga, so ni ibintu bisanzwe. Yewe kuba yabihakanye ni politiki, nta nicyo byatwara FDLR, kuko FDLR barayihakana eje kazi isora itangaza igaragaza ko ihari. So rero ubona ko harimo controversy hagati y'aba bantu bombi. Tuzamenya rero duvuga ukuri, bari gukina politiki. Politiki nta kuri nta n'ibinyoma bibamo. Miki icyambere nuko FDLR yihari, ibyo birazwi, nta nubwo tubitindaho Kofi, kuko nawe urabizi turibye kubitindaho kuko Kofi irazwi irahari. Nk'ubu hari aba FDLR barangije training muri Kisangani bari standby bagomba kuza gushambura umujyi wa Goma. Hari abari bazamutse, ahubwo reka twite twigiraho bazamutse tujye Minembwe biravuga ko FDLR, FNDB, Wazalendo, FARDC bazamutse baje Minembwe gufata Minembwe, bazamutse bajya Rugezi, abandi bajya Poezera, abandi bajya za Mikarati, niho bagiye. Bavuga ko muri kino gihe hiyongereho batayo zigera kuri 2, batayo 12 zari mu misozi ya Minembwe, ubu hiyongereho batayo zigera kuri 2 z'abarundi, ziba batayo 14. Ikindi nuko mu mujyi wa Uvira naho harimo ikidodo. So Kofi rero tugiye hano mu minsi yashize Moise Nyarugabo ubwo yagandaga n'abanyamakuru yavuze ko mu gice cya Haut Plateau hari ingabo 30 ingabo batayo 15 ziri muri lokalite ziri mu bice 70. Village ubwo ni village, ubwo ni defense 70 zikaba muri village 58. Ahubwo no mubare wo sinzi ko bava ko ari hagati ya batayo 15 na batayo 10. Umubare urumva bigiterwa na batayo, ariko wava ko nibura ingabo ibuzigera ku 20 z'u Burundi ziba muri kiriya gice. So rero bakavuga ko Burundi bukomeje gukora reinforcement ahanini bugamije kuba gute kurinda umujyi wa Uvira ndetse na Fizi. Babwira ko rero kuri ubu ngubu kandi nako M23 mu bice biri hariya nayo iri kugendera gute iyagura ibirindo, kuko hari nkaho babwira ko ingabo z'u Burundi ziri muri Uvira zagize ubwoba ku munsi w'ejo, ngira ngo inkuru twayivuzeho bitewe nuko ngo M23 yagerageje kwigira imbere mu bice barimo cyane cyane bigize imisozi ya Uvira. Reka nze wenda mbirebe Kofi mbirebe ibice byose muri rusange bashatse kwinjiramo. Bakubwira ko ibice biri mu misozi ya Uvira hejuru, nuvuga ngo ibice aho barwanira mu misozi ya Uvira hejuru, ibi nibyo
bakomeje kuba bavuga bati dushobora gufatwa kubera ko ngo umuburo witwa Ndizigiye ugaragaza ko ngo Uburundi bugenda burushaho guhangayika ifatwa ry'umujyi wa Uvira no kutizera ubudahemuka bw'abasirikare b'abarundi boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo. babwira ko rero ibintu bihagaze nabi, bavuga ati witwa ngo abashinzwe ngo umutekano mu Burundi bemeje ko General Ndizigiye yihanangirije abayobozi ba brigade ko ubufatanye bushobora kuba hagati ya Twirwanaho umutwe wa Twirwanaho w'abanyamurenge hamwe n'inyeshyamba za M23 ngo zo muri Kivu y'Amajyepfo bishobora gutuma Uburundi butakaza byihuse ubugenzuzi bw'ibintu, bigatuma uturere twegereye umupaka w'Uburundi tugwa amaboko inyeshyamba za M23. Ibi byose rero biri gutuma habaho kongera ingabo, ariko ntuza Moise Nyarugabo ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko ikitangaje nuko aba bagabo b'abarundi baza bareba ikinya n'ubwoko, nta nubwo baza kureba, bavuga ko baje kurwanya Twirwaneho ndetse na FNL yanza bampema, ariko mu by'ukuri Kofi wajya kure ugasanga batayo nyinshi zideployinze mu misozi y'abanyamurenge. So rero ko bakubwira ko ingabo za FRDC Wazalendo FDLR ubu noneho bongera ingabo. Ikindi bakubwira ko na Kayumba ngo yamaze kohereza ingabo muri bice Kofi Kamba ya mwasa nimba hari ahantu umugani n'isibaniro mekini kuko kumva nimba Abarundi bohereje imbata zingana utyo bavuga baje kurwana Twirwaneho, igihari ni kimwe, bayobewe aho abanzi babo bari. Abanzi n'abasirikare abanzi b'Abarundi bibira abasirikare birwanya ubutegetsi bwabo. Iyo uvuze ngo uje kurwanya cyangwa guhiga umwanzi nk'uko umuganda ashobora kuba ari muri DRC arimo gushakisha bari abarwanya ubutegetsi bwiwe, u Rwanda niyo rukajyayo rugiye gushaka FDLR, ni ukuvuga ngo buri wese yaba akurikiye iki kujya gutoragura umuntu we, agiye gutoragura umuntu we. Ariko iyo ugeze ukarwanya umunyagihugu ku ruhande rumwe ni ibyaha by'intambara meke. Wanabonye ko ahubwo ntuza Amahoro Peace iri kubashinja gukora jenoside, ariko ni nabyo Kofi, kuko urebye neza mu Minembwe ingabo z'Urundi zafunze inzira zijya mu bice byo guhahamo ibyo kurya, umunyu, isukari. Ingabo z'Urundi zatumye imiti itagera ku banyamurenge, nuvuga ngo zafunze amayira. Ibi rero ubwabyo uvuga ko gutera abantu hamwe kuba ibyo kurya, ku imiti ubwabyo baba ko bari gukorerwa jenoside. So nuvuga abanyamurenge bari gukorerwa jenoside ku buryo hatagize igikorwa bishobora kuba ibindi Kofi. Ariko kubera iki Moise Nyarugabo yabivuzeho, buri gihe hari bamwe muri abo bantu bo muri icyo gice usanga bamwitakana ngo si umuvugizi wabo, bamwe mu banyamurenge. Ariko niko benshi babigenza, natwe twajyaga twandika inkuru zigaragaza ibyabaye mu Minembwe akaguhamagara akagutuka. Barimo bake bameze gutyo, ariko hakamuna bazi icyo bashaka. Impamvu babona bakaniki, impamvu babonye bamakanika, impamvu babonye na aba bose tubona bose bari kurwana kuri cause yabo. So urebye ni Kofi, aho hari abanyamurenge babaye kurompe, baguzwe na Burundi, hari abaguzwe na Kinshasa, hari abaguzwe na Kayumba. So urubyo byose ni uko bimeze. Rero urareba ugasanga uvuga ngo ahubwo abasigaye bazima nibo bakwiye kwiga strategy y'uburyo bakwiye kugira gute kwikora, kuko batabyize bazashiduka baravangiwe n'abandi bantu. Rero kuba Moise yavuga bakamutuka n'ibisanzwe, je ntekereza ko bitakwiye no kumutera ubwoba Kofi. Mbere y'urupfu gato rwa makanika bajyaga tubona bamwe muri abo ngabo bavuze wenda babashije kumva root cause y'icyo barwanira, bamwe bavuga bati muve mu bisirimba muze turwanire iwacu nimba koko tuhakunda. Hari abaza niye mpamvu itiza umurindi kubona nabo batajya kudefanda sovereignty y'ubwoko bwabo y'agace kabo. Ibyo nakubwiye Kofi byose biterwa n'inda, no kuvuga ngo kuba uyu munsi umurenge hari urugamba abantu bakumya kubyina ibisirimba, abandi bakumya kuba bakora ibidakorwa barwana kujya muri Amerika, ni imyumvire ikwiye guhinduka. Ariko burya Kofi hari ibigoye ntihabura no kuboneka intwari, kimwe nuko hari intwari ntabura kuboneka ibigwari, kuko
bose baturuka mu bantu. So rero igihari cya mbere nabona ko kuba habayeho mu buryo bwo kubacamo kabiri, kuba gukora divisionisme mu bantu bamwe batuye mu mihana imwe. Ni uko ushaka kwibaza ngo uyu munsi wa none abahutu, abatutsi, abahunde, abandandi muri Kongo bapfa iki? Ibyo ushaka kubyibaza, ariko urebye neza ibi noneho ukurikije uko ibintu bihagaze, uko ubibona, ubona ko Uburundi bwashoye amafaranga mu kuba ingengabitekerezo itari nziza, ingengabitekerezo ya jenoside. Bakubwira ko abarundi ngo barifuza kuba bari bo bagenzura kino gice mu buryo bwabo, nta wundi muntu bavugiramo. Ari mpamvu ubona ko baravuga bati twe tugomba kuhayobora. Ariko ikibazo cya mbere gihari ni uko bo bashaka kuyobora hari ahantu cyangwa se kuhatwara batafasha abaturage kubumve ko n'abari abaturage, ahubwo bakabavanga ati bara ni abanyarwanda, bara n'iki n'iki n'iki. So ubona ko rero ikindi kuzava ngo bagomba kubica. Urebye neza ubona ko iyi ntambara pe nongere kubivuga nuko iyi ntambara uwayijemo nabi izamutwara, kandi nimutwara ntacyo azabaza. Uwayijemo neza azagayininga Kofi. Ariko kubera iki sinzi ni twabonye ubwo wari uri mu nkambi, hari umwe ni John wari uhagarara urubyiruko rw'abakongomani bari mu nkambi mu Rwanda. Yego John. Nyuma agataha akajya kurwanira igihugu cye. Ubu ni kapiteni. John ni kapiteni ubu ngubu. Umenye ko ari we murinzi mukuru wa Byamungu, wabita Edis, Chief Escort. Biragutangaje. Biragutangaje. Petarihuta. Ya ntabwo yihuta. Urumva ku muntu wanyuze Kadete, ikindi n'ama operation bakora kurwana kujya gute barakuzamura kuwishingana uko bayarize. Ntabwo ari cyagize, ni igisirikare kiri active, kiri mu rugamba. Kiri active ko ibyo wize byose dukora practice. So urumva rero kuzamura ntacyo bitwaye. Ariko inama ku bandi birirwa mu bisirimba, abo birirwa bambara ngo za turamadubu turiki, ariko kugira ngo uzamu mu nsengero, ariko kugira ngo even reka tubyite ko bashobora no gucontributing amafaranga cyangwa iki, ariko contribution ya mbere hari nuko baboneka icya mbere ni n'umutima. Hakenewe abantu bajya ku rugamba, hakenewe abantu bajya kurwanirira ubutaka bw'abasogokuruza, hakenewe abantu bakeneye kuvuga bati kubera icyo umurundi aza, kubera icyo unguye aza, akaza kutubuza umutekano. Gusa biracyagoye Kofi, biragoye ko muri Fizi abantu bashaka kujya umurenge bakajoininga kubera ko banyura mu mayira y'umwanzi. Ngiye mbona ko ibihari mu minsi iri imbere tuhishuye byinshi Kofi. Mu minsi imbere duhishuye byinshi, abantu bazaba bahari bazareba byinshi, bazamenya byinshi, kubera ko uyu munsi umuntu akubwira ko ari iki, ejo uzamubona yabaye ikindi. Uyu munsi umuntu ni urugero uri kwanga kuza mu gutabara. Urumva Kofi, bikwiye kuza gutabara, ejo bundi azaza avuga ibindi. So nk'ibyo bavuga by'abantu babyina muri bari kubyina mu bisirimba, barabyina nyine, ariko time will tell us. Gusa igihe kiragoye aho bigeze uyu munsi none, ntekereza ko abanyamurenge byabagora kuva mu bice barimo bajya muri Fizi. Biragoye ko byabasaba banyura mu matware ya Wazalendo na FRDC. Gusa nk'abashobora kujoininga Vetura bashaka kwijoininga. So ariko imyumvire bisaba kugira ngo kwanza bazihinduke, umenye ngo ndarwanira iki. Nk'urwo rugero rutanze rwa John ni urugero navuga ko hari n'undi buri, hari n'abandi benshi. Hari abahungu twahuraga hara mu kibaya bagiye kuba abasirikare, nyuma y'uko babona ko nta yandi mahitamo ari ngombwa. So rero ngiye mbona ko hari ibikwazo Vetura izakora mu nzira, cyangwa se twirwaneho nk'ibi bikwazo, kuba ngo umunyamurenge ashobora kuva mu Bukavu akagera Uvira akagera Minembwe. Ibyo bitarakunda biragoye. Niho kuvuga ngo umunyarucuru ashobora kunyura Tongo akanyura za Binza, cyangwa akajya Binza, cyangwa akajya hano Nyagakoma. Ibyo byose ushaka kubyibaza, ariko urebye neza ubona ko hari ibintu Kofi. Igihe cyo nemeza nuko umujyi wa Uvira uzaba uko benda kose, nubwo bajya gusinya amasezerano, ariko uri muri danger umujyi wa Uvira. Kandi Burundi
buzajya muri icyo nabwiye cyo nuko ibi bintu turi kubona uyu munsi izi drone ziri kuza Burundi buzazishyura kuki Simbikubwiye. Uvira ariko itavamo kutavamo ko Uvira no kugihe kitaragira Kofi Uvira ni igitambo cya Doha Uvira ni igitambo cya Doha none se Uvira baravuga ati twebwe dore FARDC ni urugero FARDC yanze kuza twebwe dore twarahagaze iriya Uvira twarayiretse twaretse izi n'izi bakavuga ati mubeba ati ngaho mubanze muvaho muri kisha sigagutse indege kazi kabarasa bati yaturashe turayikubita none bafite ibizibiti ebyiri bazaniye mu cyumweru kimwe bagomba gusinyana amasezerano urumva ko udafata ibyo byo Uvira baza Uvira bafata ngo Uvira ni igihe kitaragira Kofi yego tujye kwa Samia Suluhu yego tumusorezaho Samia bari Suluhu urubyiruko rwashoboraga gukatirwa urwo gupfa Perezida wa Tanzania yasabye inzego z'ubutabera gukuraho ibirego ku magana y'urubyiruko rwashinjwaga kugambanira igihugu nyuma yo kugendera mu kigare bakitabira imyigaragambyo irimo imvururu iheruka kuba muri kiriya gihugu Sami yatanze idohora mu ijambo rya mbere yagejeje ku bagize inteko ishinga amategeko nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yasize atorewe kongera kuyobora Tanzania ku majwi 97 yego majwi 97 ajya kurahira mu kigo cya gisirikare miliyoni 32 zamutoye ajya kwihisha ntago nabyemeye majwi 97 miliyoni 32 nizo zamutoye ariko yagiye kwihisha mu kigo cya gisirikare uko kubabarira nabwo ntago ari ukuvuga ngo nuko abakunze cyangwa nuko abona ko natakora iyo geste bazagaruka baravuga ko bazagaruka itariki 19 z'ukwezi kwa 11 ni mu cyumweru gitaha naho wiki urumva abajenizi bavuga ko bazagaruka ku itariki 19 z'ukwezi ni next week adakoze geste ngo babarese abacuritse umujinya biragenda bite biriya ni politike Kofi n'umukino nta kintu kindi kirimo ibihugu byo muri East Africa byagakwiriye kwigira ku Rwanda u Rwanda nta mujene wabona wajya mu muhanda ariko nabo ukuntu baba bazengereje igihugu bagenda ku marezo sosiyo bivuga ngo ntabwo bazengereza igihugu ahubwo bigaragambiriza ku mbuga nkoranyambaga bakakizengereza kigafata imyanzuro tukumva ngo hoteli zafunzwe ngo kubera serivisi runaka tukumva ngo runaka yafunzwe twajya kubona kubw'amahirwe tukumva ngo ribu yafasha aba tugatuza ejo mu gitondo wajya kumva ati barunaka bashyize amashusho y'ubwambure hanze tugahera muri ibyo ngibyo ariko nawe nibatangire kandi ibyo nk'ibihugu nka za Kenya twabonye abo bajenizi bajya mu mihanda ariko nabo no kubera social media kuko buri abanyakenya muri East Africa igihugu cyacu ni cyambere muri social media barazifite turabyumva ariko bo siho bakorera iyo myigaragambyo bo bajya mu muhanda physically bamaze kurengwa n'ukubona amafaranga naho twebwe nkano mu Rwanda uratekereza no kuza ugakora podcast nk'iyi umuntu ntamenye investment washyizemo uko ingana n'iki byose ariko ukagenda ugasanga Google AdSense ntazo urakora kugira ngo informe population no kugira ngo igitangazamakuru kitatakaza credibility ariko ukagenda ugasanga igitangazamakuru washinze umaze imyaka 10 gitunze kitabasha no kugutunga umwaka cyo nikigutunze n'icyatunga n'abakozi ariko uragitunga ukagitunga icyo nshatse kuvuga nuko ibikigendaho ibijya ku bakozi nta wagishinze abari we ho babyishatse ariko ukagenda ugasanga ugitunze iyo myaka 10 kitagutunga n'umwaka umwe yewe Kofi byo ngibyo ni hatari bigiyemo wanakwiruka gusa igihari cyo abajenizi bogejwe mu bwonko na Tanzania kuko bagavuga ko 19 bazagaruka kandi iyo bagaruka hari bushye ariko nanone abajenizi baratsinzwe umunsi Samia Suluhu arahira bahise barangira apfa ko yarahira bahise barangira so Kofi ngiye nibaza ko twasoreza hano reka dusoreza ahangaha tunifuriza abantu kugira wa gatandatu mwiza weekend nziza abaje kurya igiceri hane Rubavu mumenyana umukirira muze musuri byiza nyaburanga dufite umusozi wa Rubavu dufite Nengo dufite harya ntabarenze no mu Bigogwe mujye no kukama mujye kureba inka
ariko ntimwibagirwe kugera hano ku mazi mw'abantu Mm. nimuza hano ku mazi mujye ku mucanga murye ifaranga n'ubundi hari igihe ariko ntimuyarye yose nubwo abana bagiye ku ishuri Mm. muzirikane ko bazataha kenshi bikira umwaka kuko umwaka ugiye kurangira umwaka urabura iminsi 40 ahubwo umva nkubwire uzi nk'uyu munsi Mm. uzi ko ushobora kugenda ugasanga amahoteli menshi iriya minsi mikuru ibukinze yego birashoboka muri Rubavu n'ahandi bana muzaza kurya ibiceri b'aba diaspora nimutangire mushaka ama apartment i Rubavu kuko hoteli mu minsi mikuru ziba zuzuye niba muna bookinga mukore booking hakiri kare yego ubundi ariko ntimwibagirwe gutera inkunga bwiza muzana ibyo mukora tubamamarize no kugira ngo tubashe gukomeza kugera ku makuru yo hirya no hino yego Kofi umunsi mwiza urakoze cyane